représentant la Croatie. Za velika djela nije lako i nije nužno tražiti velike riječi. Djelo Duje Draganj, 21-godišnjeg Splićanina, govori za sebe. 10 utrka u 6 dana i 6 hrvatskih rekorda i 3 finala. 6. na 100 slobodno, 7. na 100 leptir i 29 minuta nakon posljednje spomenutog finala obračun na 50 slobodno. Samo Duje, niti jedan drugi od svjetskih elitnih plivača, nije imao takva dva izazova u tako kratkom roku. Duje Draganja u 8. stazi. Da vidimo reakciju na startu. Duje Draganja 0,69. Dobra reakcija na startu Duje Draganja. Daje sve od sebe. Što ima? Koliko može? Pa pogine ili preživi. Nije važno. On je u finalu. Odlično se bori. Tamo u sredini vodi Šuman, ali to će sve tek se odlučiti fotofinišom. Da li Hauk ili Šuman? I da vidimo druga staza. Gary Hall. Ipak Duje Draganja. Duje Draganja. Daj da vidimo. Duje Draganja. Duje Draganja je drugi na olimpijskim igrama. Duje Draganja je srebrna medalja. 21,94, ljudi moji, 1/100 slabije od Garyja Halla, pa Duje, pa to je nevjerojatno. Da sam mogao birati da me ko dobije, izbira bi njega. Iskreno, trenirali smo zajedno. Tip je, šta da kajem o Gary Hall Jr. Da sam ga dobio, bilo bi mi draže, ali da sam koga mogao izabrati da me dobije, to bi bio on. Osjećao sam se tako očajno iza delfina, mislio sam da ću biti zadnji. Kad sam krenio, vidio sam kako ide, završio sam da sam drugi, ajme majko, još ne mogu doći do zraka. Šta reći čovječe, ovo je najbrža disciplina na svijetu, drugi sam. Na olimpijadi, srebro, ne mogu doći sebi. To je vodio se cijelu utrku, stotinka je na kraju presudila. Imalo je kakve veze što si plivao pola sata ranije isto finale? Imalo je puno veze, ako smo moram biti, ako znam, možda je bio i svjetski na 50. Šta da ti kažem čovječe, pa drugi sam, ne mogu se žali. 7. na 100 delfina, borio sam mećin rekord u prolazu, šta ti reći? Čovječe, drugo mjesto je disciplina, šta znači izgubi za 1/100 od čovjeka koji ima 5 olimpijskih zlata, nebrojeno srebara i tako dalje. Ovo je najveći uspjeh hrvatskog plivanja uopće. Ne znam šta da ti kažem, evo trener mi je tamo, izljubit ću ga, ima prvu dvojicu na postolju, sretan sam, ne znam šta, večeras kad malo skupim pojmove. Duje za primjer svakome i izvan športa, skroman i iskren. Mike Bottom zna da će taj dragulj još dugo sjati.